Hello nam mi te ho avialin ehung ke moto ki tawvin tu ni ni khu nisim som ni le thum a tha hla som kumsang ni le som ni langa ni khuin jong mun chum chuma pa na thu su la khom ho ei ho pawa hin ki le do ho hin chota le ei ho paw mo mo nga hin ki su do ho simphung na ananei ki nutin na hi chawa ko na ki holim thei le hita chu ehung ki holim ki deu hin muntina ko na thu su ngai dinga hi chi chana la hung lut nam mi te zo si avialin ke man ka hin lim ki novin na tu hin khungai sot lovin thu su chu simphung na ke man hin nei ing kating chata le no hon jong heti chon hin ngai pan ki tawvin ama sa pe na hin United Nation UN staff som le ni ki man ho this ki loi khom na in hin tha do achi sa hapta a United Nation International Staff ho this ki loi khom na hon amat ho la a mi som le ni zan hi chun Yemen khopi pen capital sana a ki tha do to hlon in Yemen gama kon pot do ai taw ve tin UN special envoy hands in a season hi UN a ki goi mi thum jong Yemen gam sunga cham theiding le wa le theiding in zan hi chun tha do a hi taw ve ti mi som le ni hung ki tha do jong le aji be hilin tu hin UN staff som nga le thum ho thi ki loi khom na in a hian dan na lai win chule hi chi a ki man ho hi agang thei pe na a ki tha do na ding in UN General Secretary AG in ngi na ananei jin hi achi sa hapta sunga chu sana khopia UN compound chu ho thi son anano khumuwa mi tampi amat uwa a hian dan wa hi ati chu hian United Nation UN staff international staff na mi som le ni ki man ho chu Yemen ten an man ho chu zan hi chu a hin tha do thu cha hin na chu hin tu na ban ka chal pa yutin abana hin Naga national flag le constitution adinga NSCNIM lamkai lubu ti heis muiwa dingdet jing na lai chi hi zan hiya kum som nga zuwa ti heis muiwa in ami te hong vil na adin da thu sei na chahin na neu khat nga sim lew khan zan hi ni sim som ni le ni October 2025 ni huwa NSCNIM lamkai lubu ti heis muiwa apin na wang kho somdal ukrul ahung vil na achun Naga nampi pun la flag le dan pi constitution hi tu le tua India government to peace to kinai na hi sei to thailo non negotiable hi ati kum som ko le thuma te muiwa chu ukrul headquarter ground muna khotol mi asang azain analam to vinahi avei si ji in ama lam to na kin go na chun ama thu seiding ho chu deputy ato kilonsar Deputy Prime Minister Lieutenant General Retrial VA atm VC in mipi masanga anasim do inahi mui vai na seina chun nagate political settlement hi AJC 2002 chule framework agreement 2015 dungju ya seila adinga hi ati hichi framework agreement anaki nei chu India government in asai lepmin Naga national flag le constitution het pi ding anom poyati Center government in Naga mi te la a ki hiantel na asu sa in ki pum khat na asu la sametin ngona anein India government in settlement sa ading atile AJC le framework agreement kinai te ni jana api ding azui angai ati NSCNIM din na to ki to a Naga flag le constitution na chamhlat na Naga mi te hon adal zom jing diwin team na zong ananei jinahi ama in lam ahung kile na ding apan la tanghul mi te ho civil society human right activists simlai ho le nu te ki loi khom na ho hobung ho chile Manipur government chunga azong ki pa thu aphongi nahi chu hin na jan hi ni khuwa NSCNIM lam kai ti muiwa ahung kalsun na atu sei do ho chahin ama wang hi kum som ko le thumai tan na i ma saung cha bol do thei che hi tapur ai wangin movement hi GP jing na lai ding hi na athil dalu anato athil bol hi ngalo hi la GP jing na lai ding hi ta ha ma hin amni te ko ma chu phun do na ananei hin kum som nga wal
agam sung ahong pathei pon a hin kum som nga zo ahong ki lewangin ami ti adangin apa chu mi ma an pudut di kit pun na wanga cha lung lien ta ana to ban ho to zom ding anai lo ding heta cha ma hin jan hi ami ti sang za ko ma chu phun to na nei hin iga ve na le chun hi tabang lam kai hi ho to ga ki te ka de nga chu hi tabang lam kai nei ding hi thanuk mo min na ho zo ti le ama tabang hi ho nam pin yong lam kai in nei diu ham na chu hin aban chal pe utin tu hin aban hin Niraj Chopra Jabol na Territorial Army Lieutenant Colonel rank kipi kichip golsi lampanga India gamakon ting chakho javelin through het theita Niraj Chopra chu Jabol na in Territorial Army ading in Lieutenant Colonel rank akipitayati jan hi New Delhi hichi piping ceremony ki man na achun Union Defense Minister Rajnath Singh chule Army Chief General Upendra DVD in Niraj Chopra rank kai sangsa na in uniform chunga rank mel chi na saing chu anabe api hlontai achi sa August 2016 chu Niraj Chopra chu India Army NEP Subedar rank anaki pi hi chule kum 2018 chun Arjuna Award anaki sani na hi kum 2021 chun kichip goal si lo thin na sangta ananei ji in Here Ratna Award anaki pe na hi achi sa kum 2021 chun Niraj rank chu Subedar in ahung ki kai sangsa in Tokyo 2020 Olympic tiang chakho ki te na gold medal hin sanji in India Army kon Param Visnit Siva medal chu kum 2022 chun anaki sani na hi hijikum ma chun rank Subedar Major in anaki kai sangsa in chule Padma Sri Award jong anaki sani na hi head ding chu honorary rank ho hi Jabol na ki pi hin hichi rank chang ho hin Army kin anei lo chule thunei na jong anei lo hi ati cho hin jan hia su Niraj Chopra Jabol na le rank ki pi na chung chang thu chu a hin na seiding chom be apuna ma he aba na hin Churachandpur mi drug saki ve mini Guwahati train station anakiman 23 October 2025 Guwahati police akon tulut kimudung zui in 22 October 2025 jan hi jinglam 8:30 am chun Churachandpura ki pat hungkipan numaini heroin shop kia som thumlanga to Guwahati railway station muna manin ana hlon ni hi amani chu Churachandpura kun hoinei kim hokip akum som thumla sagi le lalnei kim vai phei akum som thumlanga ahi akiti na hi sairang aizol le Guwahati railway station tenia kipan do le kumho phata che ki bolding ahi tai tin railways protection force sup of police asejin na hi amania kipat Guwahati le Churachandpura kipat drug supply le zuapang tamta het do ahi tin tu phun chun asejin na hi chule bolero sumo ho vonpu akimat do le gari nei pa le driver zong NDTA ignoya case ki bang chana mana ding ahi tin police tu phun chun asejin na hi zani jingka acho Guwahati railway station acho ei ho mi ni he ke man hin na chong he ta si no yum jing tau vin ito ogai ki sano ti ding hi yingen na yamang se no tapun za cha dang the jing ta in aninya drug sa ki man lai muna ki man chilaya ki man kiti iwa yau sile ei ho ei mingan hi le yin se ding tapun za cha dang ta hi ta in aban chi taute abana hin hieng liep lampi ki simpha MLA let zamang ho ki men vet la na nei achi sa ni sim som ni lakhat October 2025 ni kho chun tipai mo road thing khiwa pan hieng liep ki ka kilometer 31.782 saw ki simphat na to chu
constituency MLA let zamang ho ki min vet la na ananei jina hi chilampi ki simpha hi Bharat Infra Private Limited BIPL in mo apo hi chilampi ki simpha vet la na chun hinglip SDO mangmin thangang te MCS BIPL project manager Dhanjit Chowdhury le staff for KSO hinglip subdivision chief association lamkai hon pulet zamang ho kip chu anaki hon PUV na hi chilampi ki CM hi Hovei Mars 2026 ka a chaya a na ding in MLA pu chun BIPL official ho thu PN yi na hi chu hin tarik som ni lakhat nia hinglip lampi ki CM pha che MLA puin vilna nei ananei hin chata le hinglip ma dinga khulangam ka tian KSO hin chata le kiloi khom na chum SDO hin MCS hin project manager dang ho in anaki hlon piuwa lampi ki sim chu vet thla na hita chu ananei yu hin chata le Hovei Mars ka a ki sim chai na dinga yong chu MLA pu chun BIPL ho ko ma jong team na le nge na jong ananei hi chu hin chu hin tu ni khu thu su hi ahung tam be pun na sim thai thea chu hin simu hin ki pau min thu su hung tam hi jong le thu su chai ne chan ge ya tu ni khwa tinga hin ngai zo si ai lo la hin ve zo si na chung chi wa ki pa thu ka hin sei ki nen tu ni khwa ting thu su hi chanin ki chai ki tan aban thu su lang le anaki mutu ki taw te na bon chawvin nuk ki tawvin bye bye